ingkang dipun tanggap Cak Adnali Wonoasri Cak Suroso Wonoasri Kecamatan Kuripan Kabupaten Probolinggo lan dipun tunjang meriah karisma sound system saking Wonoasri kolaborasi Dita Hasim Syuting yang datangnya dari Bantaran Probolinggo Karawitan Cuito Katon pimpinan Cak Suraji Tungga Ceremi Wonomerto Probolinggo disponsori pengendang andalan Pak Kampung Selamet pribadi sesuai penyunipun kedua tuan rumah Tari Remo nyuwun di parisambutan Coro Wonoasri Kuripan Probolinggo Jaipongan Coro Malang Surabaya. Adat kebiasaan Jaipongan pertama kula dawuh kedumateng ingkang kagungan hajat pertama bagian Densus yang mempunyai rumah Saudara Adnali Wonoasri Cak Adnali nyuwun didampingi atas nama pendamping pengurus terima tamu terutama Cak Dulasid Wonoasri Cak Suri Dul Hamid Jatisari Cak Nijo Wonoasri Cak Tu Wonoasri Cak Edi Wonoasri Cak Marsid Suma Wonoasri Cak Asan Wonoasri Cak Eko Arif Wonoasri Misto Pak Sinta Wonoasri Pak Kampung Solihin Wonoasri. Ini dulu sementara mendampingi Saudara Adnali yang mempunyai rumah. Berhubung yang hadir pada malam hari ini mayoritas masyarakat Madura, monggo Neng Sri Wulandari Neng Erni ngitung meturuan telok lemak sambil menunggu rekan-rekan kami yang sudah mendapat campur. Monggo. Saudara tegatian mantap pada Bapak Adnali Banaremo ngocak ketelo sejetung tak tau ngecuk meturan pangapora bola meliapenju pamelenaka penjung semira pamelena penjung semira pangapora bula Bapak Adnali bola sing ijo menabi salah bola nyon sapora nabi salah bola nyon sapora Torepon terkatiran maobi manis karanjengan
GPA inti Karanjengo GPA inti Kapikiran bapak neli mulai sambil nangis bapak Suroso Kapikiran bule mak sambil nangis takut tinggal ya keenati Makku mirina yuk geser titik kelauan gede-gede kau mere kopong si kanca kau mere kopong cek sang posa dumonatina bapak Suroso cek sang posa monatina sing kaposang pak orang seto kalau muna magani minyak mon minyak dempak kapilar mana minyakna dempak kapilar da ambuna mulai seingat bapak Adnali da ambuna mulai seingat ka mon ingat ki nasa tak kelar kalarina kekernya sang sinyang sang rancak nanangka sinyang sang rancak nanangka sebenarnya mai paposang bapak Adnali sebenarnya mai paposang kaposang apa lanatika coba rungono ombak sekarang kok saja ngilingake nambahi kangenku saya keke nganti ke pati-pati andaikan sayangku saiki isi ono ning kene kita akan selalu memadu cinta bunga
kaya welas iki nang riko nono putus-putusne padha kaya dene kandang ditepuk selese yo sing ana riko kabeh garap Jawa tineng jubur ya padha kumpul ojo wegah parang tandur di begarangan tegalan genang sawah wis panenan kanggo mangan turang-turang aku sing rewangi mas suka dipuputi rebut
aturaken dhateng tuan rumah pertama Saudara Adnali Wono Asri Cak Dulasid Cak Nijo Cak Tu Wono Asri Cak Edi Cak Marsid Jumah Cak Asan Cak Eko Arif Cak Misto Pak Sinta Pak Kampung Solehin Wono Asri Cak Suri Dul Hamid Jatisari yang telah sudah tampil di pagelaran. Sampur jabangan selajengipun masih di tuan rumah yang kedua. Kula aturaken dhumateng Cak Suroso Wono Asri. Cak Suroso juga didampingi orang nomor 1 di pemerintahan Wono Asri yang terhormat Ki Lurah Cipto Wono Asri, Bapak Guru Kosim, Pak Guru Satun Wono Asri, beserta Bapak Guru Safari Wono Asri, Cak Asim Rambaan, Cak Sumat Pak Indro Naluko, Cak Su Santo Putra Wono Asri, Santoso Putra Wono Asri, Andi Sani Wono Asri, Cak Suti Zainul Jatisari, sesarengan bintang tamu Cak Arifin yang datangnya dari Brawolo, Cak Tian Wono Asri. Monggo dikasih campur. Yuk dilanjut Neng Erni Wijayati alias Hamuli. Iya tahu kok. Mani mana setade pada jalan rina maka kiranya sang senyang sara jatna pering benarin tiga maika posang kaposang po lanatika keterena serapakanin serapekali serakorong pikiran atika maaposangin sakajali pokok Apollo. Sekalian saudara Mansur Putra Wono Asri monggo rep tampil pagelaran. Duduk ramah sematera kerampina cipotina kancing jalan maederina mon janjina Bapak Suroso mak nilai ma ibu Cek Mastina korang malam ka dosa majena ijang koncang yo kemirina seikoncang kamiri kepong cek sang posang Bapak Suroso monatina jaga posang nak kana seto obok panda dejak minyain kot senan janganin mak serkasiran Sekalian yang didampingi Cak Prinopan Beji, sesarengan Cak Sumat Pak Adit Jambut Cepoko. Monggo. Maletalannya
pamikiran serotir-tir mak serot teman itamana ngasa benar. Monggo pun yang telah mendapat dapur, terutama yang terhormat Ki Lurah Cipto. Ini orang nomor 1 di pemerintahan Wonoasri. Keterenaka sorobakanin sorobekadudu mak sorokoro pikirin atika mak ngaposangin sakajaka pokok apolong boleh buka ya mari jaka boleh minta ya mari jete lamun melatikan badangi mata tak ketep kak badang ate ayolah saya sambut Nyaleser le iya adeuna lalang iyalah gebay pontuk neng Erni Arapa? mae betaran mak jauh mon kini ser ya ser mak ngocak sayang kok tak sayang mon latobuk Ye. neng Erni Arapa? nyare lantaran ya ya keterana kang supato Ayo, Rani. nak aroko meleh iya bon pekona tiga kak make benar keteronale noro atika mayo harus songo membengkona kindil mak cek jeuna iku imale iya nyenana nyangkreng apa tak tahu nyangkreng ondung emak eyan deui ya ki iku imah bernana lanjeng Arya banyak samuli tedung Ye. pitika mae jegei ya enak kacung lebut ayo minta gedeng apa nak cong juroso ayo pak manceng pak bah manceng tahu lu walu ke kita sampur jabangan salajengipun kula aturaken watek atas nama penanggung jawab utama pengedar undangan se Desa Wonoasri Pak Kampung Subiryo Wonoasri Pak Kampung Subiryo nyuwun didampingi Cak Misjar Putra penerus dari Cak Suroso Wonoasri Cak Suyanto Wonoasri Cak Novendi Gembeng Cak Riyadi Samad Wonoasri monggo harap tampil di pagelaran. nape ambak nape angin mon angin ke nyel ke atengah
nape kerja tika nape main pada main ka tareka rumah mana main tareka rumah aduh bila tulah ngalah taraki mak erong lorong ngalah taraki mak erong lorong aduh sayang yang ikan saja pelambak mula semakin pun bapak nali teka apolong bapak asuroso semakin pun teka apolong Pak Kampung Wiryo Misjar Putra besertakan kawan. Pada sekonik etale pada sekonik etale aduh sayang bene bulele seneng kalenceran tapi sanoto banyak undangan katu jujur bila adik polian tak kok tadus ben kancate roba cek kabeter Pak Kampung Suwiryo adik kelengan Joko majer bubuan bersambutan bila mereka pas maju mulai gempang tika nyari belanja boleh tembang todus caat nali nyare otangan takok sampai selepolian tika mulai berka kotu betasen anak bulan dua kotu kengain aduh alek Misjar Putra jeka beter masalah ningi komare pikir kalau binaka macet potena menesekoni etalena
goreng malam macam-macam nekok genting lek genting remirem iya kak kecung enak kecung matur mon sing ijung lek parto asmana iya kak ranu kidang kalongku enak karo cokak orang cak melane menesi kuning kembang kratok lakana cocok ojak nagangke menesi ngeju separto asmana aing bening lek mak sumber mate kagebaya mak pare besen mon ekeneng dek Sri cender alake kagebaya mak besa besen atur semadun latar watang Pak Lampung Subiryo Wono Asri atas nama penanggung jawab utama Cak Misjar Putra penerus dari Cak Surosong Cak Suyanto Asri Cak Riyati Samad Wono Asri Cak No Fendi Gembeng yang telah sudah tampil di pagelaran Caca Aldi Aryono Cak Eman Pak Reno Cak Cutrik Cak Norayin Cak Slamet Cak Muryati Cak Marto Fendi Putra Cak Usman Cak Nita Tiung Putra Pak Sarip Cak Matasin Wono Asri monggo monggo mriki Bulening golek pancen cek teronan mare alako tabu cek lapara pengakan kak melesotona iya syukur cek larang 10.000 sabenare ben bulet gebelak jenan aduh beremaka namun rasana Soto Probolinggo pancen nomor 1 pancen pantes lek iya kelaben kojenang Arab sea jual ning Erni Radino benang nyara kancang tore pada Apollo Soto Probolinggo pancen nomor 1 beda soto pepet lek beda soto ajem mare nyakan aduh bule katakian Bula panik kakak pancen orang ngarasongo andi langkung ajualan soto sapa si meliak modern
bulane golek pancen kek teronang ya aku gak mare alako tabuk cek laparang meleso tenang ya syukur cek larang mode sabenare berbule ke belak jenar aduh berama lamun rasana bila korang sedek bisa tambah kejapa pancen pantes lek ya kelaben omongan aku sea juelek rasa moratin benar nyara kancang tore pada apolong setu arsongo pancen nomor setok beda soto bebet lek beda soto ajem mare nyakan cak reno kata kien Batur Jumadun kula aturaken wateng Cak Aldi Aryono Cak Man Pak Reno Cak Sutris Unasri calon Selasa Pon di bulan Syawal beserta Bapak Syarif dan kawan-kawan yang telah sudi tampil di pagelaran. Syarif boleh dak maka kerep boleh mak bagi Jamar kuno nalingani wong Jawa di jajah londo ana jagoan belo rakyat belo bangsa jenenge Sare ning desa tambah yasa lurah gedangan kok dadi londo blakonan nganti londo sak wenang-wenang nake pajak pokne Sarip dikebuki Sarip ora trimo lurah gedangan dipateni wetan-wetan kali jagoane paiti ngusir dokar buruhe Abah Haji kulon-kulon kali Sarip jagoan sakti musuh bebuyutan pait titik srodok lati yen Sarip gaweane pacar malih ning asile diweneke fakir miskin ojo ditiru iku sandiwara kuno critane lodrok ya Sarip tambah yoso apa aku kurang jati apa aku iki kurang sayang katone tresnamu nembang katone atimu bimbang sing tak jaluk mung ngertine yen tresnamu mung karo kowe ora ana liyane
wong karo kowe sawangen kowe sawangen bulan ra kira ningano langite sawangen kowe sawangen lintang ra kira ningano bumine kaya hatiku nang kowe kaya sayangku nang kowe sak lawase wong karo kowe kaya hatiku nang kowe kaya sayangku nang kowe selawase wong karo kowe. Matur semadun lotre kedua teng Bapak Sinta Rambaan, Bapak Lilis Braholo, Cak Asan Jenggrong beserta Cak Sanur Putra Jenggrong, Cak Matasin, Cak Fauzi, Cak Dulhanan beserta M. Ridodun Jatisari, Cak Sarim Sinti Pomini, Cak Editali, Cak Indra, Cak Nur Halim Putra beserta kawan-kawan yang telah sudah tampil di pagelaran. Pikir kereng karo benang mon engak rasa tak jelas cek terona nampak honda esetaten malah bumele aduh bulan terong naro atika montak praten bule molia akelampi seta akaos saking tade kau mancing enak aduh bila janji tak teman tolos saking tika ada pamikir rendah omongi welas welas sisi ana wantesi urip biar bati biar semayani buru buru omong
ngrasani ati ngalur wow isun sing kuat ngrasakaken kadung ketiki mentalani riko nglarani ati isun sing kuat ngrasakaken kadung ketiki mentani riko nglarani ati banyu motong karian sate arep waduh isone bingung waduh nang sapa bari ati tatu krono lupute janji dhuwur pondok jakete prasaja saya tinojo prana oleh budaya kemecik kita repopo serempang Surabaya Dumateng saya repopo ya mas ya mas konis sederhana liwa marah kowe matur suwadun kula terangkan watang Pak Kampung Sumari Jenggrong Cak Misto Putra Wono Asri Pak Kampung Supri Makbeng beserta Sahem Supri Makbeng calon medali Jumat Pahing di bulan Selo hiburan Amanda Music 1 Terop Dakota beserta Cak Suher dan kawan-kawan yang telah sudah tampil di pagelaran sampur jebongan selajengipun kula aturaken dhumateng Raja Joget Tunggal Grup 5000 Cak Mat Nahur Jenggrong Cecek Mat Nahur monggo mriki sampeyan ngejangi pongan kendang kempul iramane arep tak susul gak oleh nang mamae monggo monggo mriki mulai yo kong eju kong nganika
jangan ingat karena mentok lena pancing apa kala ketika ducek na parana para benar karena hal anjing gong cukong alek mak tengah tasek cukok raja cukok ngarapo tongon alek tetireng lake andik bine tujen anako bula terus rokok anipa keng rekena pada ning kota bula terus bapak patahur senoro tak kok bula ayah siang cek teron lek lembur semangka korang manis gula enak cek terona noro atika montak nangis tua enak ejang goncang mak komerena sing goncang komereko cek sang posa ketika dumon Athena seka posa mak orang seto kapina kamas mak bote tolak manisih koni etaliana manisih koni etaliana mon janjina jangan hilang korang malam mak semaja nilai ya mas ora butuh kae-kae ora butuh kae-kae butuh ngomong nyambut gawe atur jumadun kula datang Cak Mandahur yang telah sudah tampil di pagelaran Martonoro de Katiris Lekun.
apa lali jarene wis menang keturutan yen dikadang biyen ora ilang kon padha lara lopo yen kono tak sedungi sego jago yen metu tak cilik nyape kono oh my soup syukur bisa nyawa gunung desa dadi rejo biyen lagi janji jur saiki ana ngendi matur Juwarun kedua tuan rumah Cak Nali Mister Putra beserta Cak Marsiduma, Cak Yuyanto, Cak Marto, Cak Tung, Cak Sutris dan kawan-kawan yang telah sudi tampil di pagelaran. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.